Таке, ассалаумағалейкум. Алейкум салам, рахмет бауырым. Қош келіпсіз. Рахмет. Бізде енді ана кішкене жеңіл форматта атмосфера сезіну үшін арасында осы мероприятияның шараның үстінде сана подкаст деп жасап отырмыз. Өте күшті, Сол біздің сана бизнес форумға қош келіпсіз. Рахмет. Келіскеніңізге, спикер болам дегеніңізге, Рахмет. барлық нетворкер жігіттерге шынымен алғыс айтамыз. Бағана Қазекемен де түсірдік. Қазекен красавчик вообще. Легенда ғой біздің. Бағана да айтып отырмыз, жан жақты қамтығасыздар да. Қазеке на жақтан, әр фронттан да. И барлығы лидер, айтыр, өз саласының нетворкерлары, өзінің ол аймағының, аумағының жанындағы адамдармен. Прям әдемі бесеу. И бізге де өте қуанышты сіздердің осы жерде шығып, бір барлықтарыңыздың басын қосып, сонда бір себепші болғанымызға. Таке, өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, қай проекттермен айналысып жүрсіз қазір? Менің атым Тельман, өзім Оралдан болам, уже 18 жыл Алматыда тұрам, кәсіпкермін, бізде чейр массаж, ну қазір в основном уже нетворкинг, завтрак именно бизнесмендерге, кәсіпкерге, сосын нетворкинг вечеринка жасаймыз, именно 100 адамға каждый месяц. И тренинг по коммуникациям өткіземіз. Өте күшті, өзіме ұнайды, и сол жайлап соны жасап жатырмын. Әдемі. Енді біз өзіміз нетворкинг деген кезде шынымен мен білетім, енді бұрын қазақ аудиториясында Алмас танитын ғой былай. Сіз енді масштабты шынымен Алекеңді ренжи қоймайсыз деп, сізде масштабты өте үлкейтіп, кеңейтіп, сонда бір жаңа ұғымды, менің ойымша енді кәсіп ретінде айтқанда монетизациялап жатқан адамдардың бірі сіз енді. Рахмет. Шынымен сол жағына қарай тоқталсаңыз, қанша уақыт кетті, және де кімдерді зерттедіңіз бұл салада? Мүмкін шетелдік па? Вообще қалай келдіңіз монетизацияға? На самом деле, орысша тоже айтайын да кішкене. На самом деле мы когда начинали, я начинал именно с массажа, но уже с детства на самом деле был нетворкером. Нетворкинг даже осындай болды да. Мен 2010 жылда даже өзім Шымкентке жалғыз барып, сол даже медреседе оқам, Абдуғапар Османовта. И сол жігіттермен сөйлесіп, әлі дос болып, сол нетворкинг уже, мен білмеймін, уже, я не знаю, уже давным-давно уже он развит. Просто бір жылда личный бренд өте жақсы көмектесті да. Ана Арман Юсуповқа үлкен рахмет, потому что ол маған прям стратегия жазып, былай істе, Тельман, былай істе. Мен оны Михаил Дашкевичпен таныстырғам. И он айтады, обмен, давай не будем нарушать, я тебе помогу именно в личном бренде. И сосын болды, кеттік. Мы за год, бір жылда 700 рилс шығардық қой, 700 рилс командамен. Поэтому я хочу сказать, что вот это все, что қазір адамдар біліп жатыр ғой мені, вот Тельман, нетворкер деп, это на самом деле мен уже, наверное, баяғыдан, бірінші класстан бастаған шығармын даже. Потому что қиын жағдайлар болды да, біз мама екеуміз, реально біз үй болған жоқ, и мен постоянно менял школы. И за 9 классов я поменял где-то 11 мектеп ауыстырған шығармын. 11 мектеп, 9 класста. 9 жылда. То есть. И, допустим, екінші школға келесің, дзюдоисттер. Қайтадан, общение, үйрену керек. 31 школға келесің, боксерлар. И постоянно общение, знакомство. И уже мен 16 жасымда Алматыға келдім свидетельство рождениемен. И сонда уже ешкіммен қорыққан жоқпын, нетворкинг, не нетворкинг, уже любой адаммен уже мог пообщаться, познакомиться, вот сондай. Мощь. Пісіп алдың дейсіз ғой. Енді мынандай қызықты сұрақ Таке. Енді сіздің қазақша, орысша екі аудиторияда міне жүре бересіздер. Жігіттермен араласып, Асекеде солай, Асхат Нұрмашев бар. Бір белгі бір нелер байқала ма? Активность жағынан дейік па, қалай айтсақ болады, кәсіпкерлердің бір тілдік айырмашылықтары бар ма? Мысалы, қазақ тілді, орыс тілді аудитория негізі, енді ол бар ғой, анығындашы. Инстаграмда бар, өзінің тусасы бар. Айтайым. Орысша аудитория уже
информация көп қой. иә Россиядан келет адамдар и информация берет. И все равно орысша аудитория уже кішкене уже тойған сияқты. Именно қазақ аудитория біздің бауырлар да, кәсіпкерлер, олар наоборот, вот даже Оралға барам, там Ақтөбеге барам, бір форумға да, мен өзім барам ғой. И сол жерде наоборот, сол кәсіпкер қазақ аудитория, что там давай айт, мынау қалай. И маған, допустим, Михаил Дашкиев не айтқан, Михаил Гребенюк маған не айтқан, мен соны шала қазақша соны бәрін берем именно біздің жігіттерге. Вот осылай. Прям аудиторияда сұраныс бар дейсіз ғой. Қазақ аудиториясы енді білім алуға аш өсіп келе жатқан сияқты дейсіз ғой. Даже элементарно қазір өте көп инфобизнесмендермен сөйлесем ғой мен, Россия инфобизнесмендермен. И ана бізде бауырлар бар, кім қазақ аудиторияға именно инфобизнес жасайтындар. И олар цифрларды көрсетеді ғой. Россиядан вообще в шоке болады. Олар айтады, как так? Бізде мынау бүкіл Москва мынандай результат. А мынау сізде қазақ аудиторияда мынандай результат. Прям өсіп келе жатқан аудитория, сұраныс бар. Сұраныс өте көп. Монетизация, ақша бар. Бәрі бар. Ол жерде. Просто біздерде уже қазір көріп жатқан шығарсыз, уже инфобизнес жайлап уже, уақытта келіп жатыр. Уақытта келіп жатыр. Наставничество деген уже жоқ да, ешқайда. Но наверное, именно мына жылғы 2025 жылы не болатын блогерлар, бүкіл кәсіпкерлер, олар блогермен істейді, и товарка именно Китаймен бәрі солай жасайды. Именно Қытайдың блогерларын қарасақ, олар бір аптада $100 миллион ақша жинайды. Стриминг. Да. И біздің блогерлар уже жайлап соған келеді. Көріп атқан шығарсыз, мұны Айкера деген Астанадан бір жақсы қыз кәсіпкер бар да. Ол просто рилспен товарка сатып жатыр да. Оған керек емес басқалар там Wildberries, Озон там көріп жатыр ғой қалай не істеп жатқанын. И мне кажется, вот 2025 жылы сол болады. Блогосфера барлығы сол жаққа кетуі мүмкін дейсіз ғой, иә? Өте жақсы. Таке, енді негізгі сұрақтардың бірі ретінде, мысалы, сіз қанша адаммен танысыз? Мен алдында өзіңізбен көрістім, таныстым. Сізге шақырту бердік. Мен кетіп бара жатырмын. Сіз ар жақта уже Айдос Жұмағұлов, иә? Иә. Сол қарақасыз Айдос Freedom, иә? Ол кісімен амандасып жатсыз да, сонымен айтамын, таке деген прям барлығымен общениеда ана жерде. Менің енді сұрағым, қандай белгілі бір инструменттер бір қолданасыз ба? Өзіңіздегі бір лайфхактар айта аласыз? Иә. Біріншіден, наверное, адам болу. Біріншіден. И адамға, именно адам ретінде қарауға да. То есть, біз, допустим, қандай адам болса да, там, Марулан Сейсенбаев, біз сразу статус қоямыз да, біріншіден. Сол статусты алып тастау керек. И просто адам ретінде жақсылықпен сол танысып, именно айтады ғой, исходящий поток, именно көмектесіп, именно вот орысша айтсам, каждый человек реально уникальный человек. И у каждого человека есть знания. И есть те знания, у кого даже у миллиардера может быть таких знаний не быть, которые дали родители. Потому что бүкіл кәсіпкерлер, даже сұрасақ, вот қазір мен айтам да, вот бірінші совет, даже совет емес, мен осылай жасап жатыр, менің инструментім. Лайфхак. Біріншіден кәсіпкер танытса, сразу айтады, мен мынаумен айналсам, мынаны істеймін. Мен айтам, бауырым, маған керек емес, сен немен айналысып жатсың? Сен біріншіден айтып берші маған, сен кімсің? Қай жерденсің? Именно какие ценности вложили тебя родители, да? Соны қадірін түсіну керек қой. Соны айту керек қой. И сол біріншіден, когда адам айтады ғой, мен там вот, допустим, мен 7 жыл там бокспен айналыстым, там, допустим. Уже, да, там уже, опа. Короче, былай. Бізге бір қыз келді Қырғызстаннан. Ол айтады,
ол елками занималась, и она вот в июне знакомится с кем-то и говорит, я елками занимаюсь. Ага. В июне же никому елки не нужны. И ол айтады, вот не подскажете, как мне знакомиться с людьми? Я говорю, а ты чем занимался вот раньше, вот с детства, чем? И она такая, а я чемпионка мира по кикбоксингу. И когда вот соны айтқанда, все. Короче, давай, самое главное, кәсіпкерге ол презентация. Презентация мықты болу керек. Өзі туралы, про свои качества, қайдансың, кімсің и қай жерге баратсың. Обязательно. Именно амбициозные цели надо всегда говорить. Почему? Потому что чем больше вы общаетесь с людьми, когда вы говорите, вот я хочу в аэропорту открыть, вот у меня так было, я хочу в Чембулаке спа открыть, я хочу там, просто люди добрые подходили и говорили, ты не переживай, это мой брат, я тебе встречу назначу. Все. Поэтому бәрі айтады ғой, бүкіл рызық Алладан келеді, и амал ол адамдарды, соны ұмытпау керек, соны істеу керек, адаммен сөйлесу керек, жақсылық айту керек, жақсылық істеу керек, и сол жерде Алла Тағала рызық береді. Мощь. Вот как-то. Бәрін қиындатып қажет жоқ дейсіз ғой, иә? Конечно. И самое главное, вот, наверное, исходящий поток, это то, что вот я еще говорю, 100% каждый силен в чем-то. Вот, допустим, я могу там с кем-то познакомить. И это моя суперсила, да? Сізде суперсила бар, да? Өзінің суперсила. И соны исходящий потокпен бересіз соны. Анда ештеңе дәметпей, екінші жақтан ол бір нәрсе айтам екен деп емес, просто по-братски, там, по-человечески. Көмектесіп сол кезде. Менде мынандай болды. Бір рет оразада мен бір компаниядан шығам, и жан досымды көрем да, 14 жасымда сонымен өте жақсы дос болып еді, мен қазір да досым ғой. И ол айтады, менде бір проблема болып жатыр да, дейді, мына компаниямен. Мен айттым, проблем жоқ, кеттік, мен қазір сөйлесеймін. Сосын кірдікте, мен бастықтарды танимын, солармен сөйлесіп, соның ақшаларын шығарып, примерно сумма где-то бір 200 миллион болды. Түсініп примерно. И соны шығарып, шығып жатырық та, и ол маған айтады, бауырым, что там, не істеп берейін саған. Мен айттым, ештеме керек емес, хотя біз бірге өстік, бірге білмеймін, бірде далада жүрдік да, и сосын просто екінші күн ол маған новую машину подарил, Kia Rio. Вот мой друг, самое главное не ждать от людей, а вот давать и не ждать, просто отпустить, и Аллаға сену керек болды. Мощь. Вот Сарыағашта үйретті. Әлі ұмытпадық дейсіз ғой. Фундамент жақсы отырған екен. Жақсы. Енді және бір тенденцияларды айтып жатсыз ғой. 25-ші жыл осылай болатын сияқты деп, мысалы, нелерші. Осыған қарай сіздің, мысалы, құрып атқан өзіңіз енді бір сол тенденциялар қарай, дальше қалай болады сізде? Дальше сізде соған кетесіз ба? Сізде блогты активно жүргізесіз ба? Мына нетворкингтан ары қарай қандай планы? Масштабирование қалай жүреді? Егер мүмкін болса бөлсеңіз. На самом деле, наверное, я же больше с предпринимателями общаюсь. Да. Именно кәсіпкермен, да. Я тоже, наверное, видели, мне тоже там сложно разговаривать там на казахском языке, хотя мен өзім қазақпын, Шымкентте қазақша, 18 жасымда Шымкентте үйренгенмін тек қазақша сөйлеуге. И хочу сказать, что мне тоже, сложно, но я пришел, чтобы дать тоже полезность именно казахской аудитории, именно қазақ аудиторияға өз білімді, өз жақсылығымды, потому что ол менің миссиям, я білгенімді, и даже элементарно қазақ аудиториямен, чтобы орыс аудиториямен мына жерде мост болу үшін. Өтеді. Вот ради этого я, наверное, сюда и пришел, чтобы быть мостом, потому что я понимаю, у ребят, они там постоянно ездят, там, кто-то в Гарварде учился, кто-то в Стэнфорде учился, олар мына жерге келеді, мына жерде тоже қазақ аудиторияда бар жігіттер, которые Гарвардта оқитын. Да. И просто я хочу всех наших ребят соединять, чтобы мы стали лучше, намного лучше, и стали богаче реально. Чтобы не жили там в кредитах или еще что-то, вот как-то так. Поэтому есть такое намерение, сондай амалым бар,
быть полезным обществу, быть полезным именно предпринимателям. И понимаю, что куда мы идем, наверное, я понял, что если я взял... Почему вот так быстро вот у меня получилось? Потому что я взял это не для того, чтобы там вот быть там знаменитым или сторисы, там, чтобы мне там Дашкиев про меня рассказывал, там, ондай емес. Я взял эту миссию, чтобы тоже быть полезным именно нашим предпринимателям, именно нашему Казахстану, именно Казахстанга, да, и тем самым я вижу, что мы будем это развивать, нетворкинг еще больше. Я бы хотел бы сейчас даже, сообщество, клуб я точно не буду делать. Мы вот тренинг по коммуникациям мы будем запускать именно для крупных компаний, потому что сейчас мы понимаем, что Куб России-дан, представляете, Яндекс здесь, головной офис Индерайвер Ошерде уже. Бүкіл Россиядан келген компаниялар уже мына жерде, да? И мы поэтому сейчас обкатываем уже тренинг по коммуникациям, чтобы завтра их учить, как, чтобы қалай Қазақстанда тұру керек. Менталитет, местный қалай істеу керек, қалай жұмыс істеу керек қазақтың жігіттерімен. Вот осыны бәрін сол жасап жатырық жайлап. Өте әдемі. Жақсы, рахмет Таке. Енді қысқа соңғы сөз ретінде бүгін нетворкинг деген тақырыпта сөйлейсіздер. Сол жерде былайша айтқанда бағанада лайфхак ретінде айттыңыз ғой. Бірақ мынау даму жағынан айтайықшы. Даму жағынан личный развитие, мысалшы, личный рост дейміз ғой, былайша айтқанда. Соған қатысты жастарға немесе өзіңіздің замандастарыңызға, біздің замандастарға не айтасыз? Лично өзімнен қараңыз, я помню, когда у меня реально не было связи 7 лет назад, я находил все выходы, просто все. Что я делал, что вы понимали, вот именно жас балдарға, неважно, кто вы, откуда вы, очень, вот элементарно, я почему это говорю, то есть вы не должны стыдиться, откуда вы. Вот я с Уральска, и что? Есть ребята, которые с Уральска вообще, сделали историю какую-то, понимаете? И очень важно понимать, что вы эту историю тоже можете сделать. И неважно, откуда вы. Самое главное, не стесняться, надо знакомиться. И, наверное, жас балдарға не айтайым, да? Что я делал, я сейчас здесь советы не даю, просто я бы на вашем месте, наверное, каждый месяц то, что я делаю, выписал бы всех предпринимателей. Не тех, вот потому что вот есть ошибка очень такая большая. Многие предприниматели сразу пишут Маргулан Сисимбаев, Тимур Турлов. Ребят, если вы сейчас не зарабатываете там 2 миллиона тенге, то зачем они вам? Да. Вам нужен кто зарабатывает 4 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. Идите к ним, идите с ними, общайтесь, знакомьтесь и развивайте реально свой нетворкинг. Я бы вот так сделал бы. Что я делаю? Я каждый месяц составляю список именно знакомств. Да. И знакомлюсь просто со всеми. И не просто знакомлюсь, я прям спрашиваю, а как вы начинали? На самом деле Каспкер, он прошел вообще через, я не знаю, нельзя так говорить, но через очень много сложностей. И он с удовольствием вам расскажет, как он все начинал. И очень важно быть здесь умным, прям спрашивать, а как вы начинали, И здесь оттуда брать, у него знания взял, у того взял, у этого, и у вас уже целый багаж знаний, и у вас уже, вы, как сказать, вы уже там вооружены, да? Да. И вам уже ничего не будет страшно. Вот для молодых ребят, наверное, я бы это посоветовал бы. Поэтому нетворкинг деген қазір ең қымбат валюта ғой. Поэтому нельзя его обесценивать или недооценивать. Просто надо развивать нетворкинг, общаться, знакомиться и из слабых связей делать сильные связи. Да. Чтобы у вас не было в жизни там только 2 друга, а чтобы у вас было 1000 друзей по всему миру. Вот у меня вот такая цель. И я хочу, чтобы молодые ребята понимали, почему мы там универы, да, почему за границу отправляют. Вот, допустим, ребята там учатся в Гарварде, и они говорят: Тельман, вот я благодарю своих родителей, что они меня отправили. Я говорю, почему? Он говорит, во-первых, мы тренды уже знаем. Да. И представь, там Индии там не президент, а там мэра сын,
он мой друг. Да. И там любые вопросы мы уже решаем. Я такой, йоу. Не шынымен сөйтіп айтады ғой, Гарвардта оқығандарды көбінесе Гарвардтың білімін алу үшін емес, ең бірінші нетворкинг үшін барады деп. Иә, нетворкинг. Шынымен Гарвардқа енді прям таңдаулылар барады ғой. Сол себепті солардың ішінде оқу, әр мемлекеттің енді мықтылармен бірге оқып, кейін олармен нетворкинг жасау, да? И самое главное, наверное, молодым ребятам я скажу, что, жігіттер, когда вы знакомитесь с человеком, очень важно понимать, кто он для вас. То есть вы уже в сердце его как представляете, другом или клиентом? И вы должны это выговаривать. Потому что когда вы думаете, что он для вас друг, а он думает, что вы для него клиент, и вы ждете от него как от друга, а он ждет как от клиента. И здесь уже идут искривления, недопонимания. Поэтому уже на берегу надо понять, друг он или клиент. Сол кезде взаимо бір шешім болады дейсіз. Конечно, конечно. Win-win болады. Сол, всегда win-win. И всегда надо обмен с превышением беру керек. Вот, допустим, адам сізден мынау күтіп жатыр ма? Сіз былай беру керексіз. 1,2 надо жить. 1,2, 1,2, 1,2. Когда вы 1,2 даете, вот даже я помню, когда в моменте адаммен сөйлесем ғой, адам, и чё, кімсің сен? И чё, да? И потихоньку начинаю говорить. Я говорю, слушайте, давайте я вас этим угощу, давайте вот это. Я стараюсь 1,2 давать. Когда я уже 1,2 даю, смотрю, уже человек мягче стал. И он говорит, слушай, блин, семен сөйлесіп, күшті болып қалды. Давай, менде берейін саған, что там, не керек? И уже жаляп, уже, когда ты отвечаешь 1,2, человек начинает прям вот мягким становиться. На самом деле мы все мягкие. Просто твердость дается, потому что где-то опыт, где-то жизнь как-то вот так побила, еще что-то. Но на самом деле мы все мягкие люди. Все, таке. Рахмет көп уақыт бөліп келгеніңізге. Енді бұйырса ары қарай панельдік сессия мощь өтеді деп күтеміз. Рахмет сізге, рахмет. Тек қана осылай. Нетворкингті әрдайым айтатын мен, ол тек қана әдейі арнайы жасалатын не емес, бір адамдарды іздеп, ол деген былайша айтқанда бейсаналы түрде сіздің жұмысыңызды, кәсібіңізді адамдарға жақсылық ойлау мақсатында, яғни осы жағынан жасалатын не ғой. Яғни ең бастысы бағана айтқандай Қазекең де айтты, Тәкең де айтып отыр, ниет дұрыс болса, сол кезде екі жаққа да бұл пайдасын тигізеді. Сол үшін әрдайым беруге асық болыңыздар, алудан гөрі. Сол бұйырса. Екі жыл бұрын мен массаж істеген Айдос Болатычқа. Сейчас я амбассадор Freedom банка. Вот я пришел вот во Freedom. Да. Нетворкинг. Мощь. Просто нетворкинг. Болды. Мощь. Все, вот как-то так. Все, рахмет көп. Алла разы болсын. Жақсы.